oba ne nyim na oba akotese be ma ba ku mienu miensa ka che be ma ne se ane amene wo na nyim eti je so ne be ma ne sidem nya na obafa ho na me ka se ebetimi aba se odikan ni bi mu eye bibi ansa na wo ba okay because enya wo ne nete free tete okay na you are the boy de da because according to na anyane boy enya ko sia wa da ko sia no nti oboa wo no na se wa beti akwiri do mu na bibi akike si emi nti anya esa meni obi aye bibi dadansa wo ba na wo so meni wa ye bibi a e wo se be nka kire mu mienu nyina se e ya mpa se nyi se wo ho a e be wetina e mumu ba akode nti me ka de mi hu na adwen no ese ni e test wo ho na eno kura pondan chen no e ma obia ni wo ba bia ni wo betimi aka se ne menses no se bia be on the first every month bia be on the first esesa month bia ne se dey month bia e betimi aba to aso same date be say 3 months kura to aso na asasa ebi oso na aba na chi yes obi kura potimi tina 2 months answer na menses beba ni nyina wo ho nti anya se atem na se ebi a oni wa ka bibi sa na woni hu kwan se ko run phone mu na ba no say oba me ne ti say ni wo onu oba phone oba phone ni phone o de o phone ni say girl no ye na get it out say that you o say na da ko be share na say won mo kodi o mo no mo ka ship na say adani odo na ba share say say ayi ni odo no o hu odo ni dia so 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 no ba no wa ha mo fendi wa de chanye nko ebuzi abo mi tie obi o he me no tie me kakra betimi aka ne say oh asem me tie but asai mesre na kakra betimi aka ne say bra no o de na asem ba no o tie ye hwe de bo hwe ye de na mpesa me nka nche ne say me tie audio num ba bi se na o ka se no oni oba afofo ne ti na oba aye na obehia na da fine se na da fu no hu no 15 pass a month to na da fu de o de wa asem ne to na da fu wa da fu oba ne nim ana oba ne edwin hu se okay me so mi wo dan intene mama ma oba bi na den fatina for sana bra ne kan yeah audio ni mu o se na da fu no shia okay ti wa da fu na wo shia na wo wa kan wa asem a kire no ana sa wa da fu no so hu nyansa se oh obetimi aboa wo tani omo a ne pe baby fa wo to ene utite etina na wo nya wo dan a na wo kọ fine nipa na boa we wi obo a wo wi o de wa kofie odo ko fie no see as friends ana mudu fie no so no mosa bibi sensi ye na mosa ye dey mosa have sex na mosa die fine fast forward it is a see am wo ho no then na sister ya nda for sem na be relationship enti se mu mienu mu wo ho na e wadi mu wadi we kwakodi oba de wo se oba de say de emu ya o e love bra ni ko die no hu se enti na so ko die na hu se mu ye no ana fe da o start se mu ye dia o be start am monitor no woni phone chedede no hu se then na e ko ni pa ne life mu fine sister Cindy se oni oba ati na oba ka che wo be ma say wa miss period and no understanding it like only be mate na se fan say from no say on the 8th right on the 8th no then have sex from 8 February no ba fie ho no no what na ma 26 about say 20 February to 28 days right it is 26 no ba na kire wo say wa miss the period meanwhile so be ma na no ba na what them na catch oba ni straightforward say me be man me ya we say wo ba no onye mansana sa no kwa audio sa o say o ya we because o no comment here o say o na mentireti o say o open with the gumu to say say from the 8th of February o ba fie o ni nipa net no ana mada na ma wo ho no ma to 26 ni say the edie ba kokura timi mo ba anyem ni say the ovulation time na ye ka no nso no sebio unim say system na da ye na ye mu na ye na generating system no enti say sebi utimi ni oba ada na opigu mo oba ne betimi amesi ne period betimi anyem
Ti so oba na ti me ebo da ka cho say oh e bia be ma me na oti ma me se me period a ade na wo sa wo nchi oba na wo ne da ho na o ka cho say wo chi oba ne se oba na nyim wa so oba no so far results bia me kire wo say menyim na anu ni what you say it is a wo chi oba ne so oba na nyim ade na oba na ba koye ye test na oba koye ti so oba ne koye test na open no kure na se wo be hwe test na ye abro no wan say oh e bia da na me na wo daaye no ene da na aka che me say wa me so period no e bia esiso ana ensiso it is a said bi oba na sa kwa test be ma foforo say wa me se ne period a wo be ma ne kwa wo be drin ho sense me pese me musa be that na say how dey mistake oh because oh ko test be na wo for say na say wo boyfriend oba no boyfriend da sana o we be wo ho na say dey because let us be honest say I see 8 na say enu 1 month po but dey bia no wadi ni sa e no oba no so no e bia no so ya ne nema wa tiri asa na o hia be ma no e is a possibility be tiri ene dia e bi so na ene dia it shouldn't be an issue it is facility only issue no dey aba ne person kire say one train man the next month ne kwa mba na ono ameka nche boy girl ne say onyimo month ni ma na boy ne so ka so nche girl ne say so who ka so wa me so period dia and onu nim say wonyem because of the gumu fine nti onu say onu aka cho say wonyem na onani agi no be hwe wo na fine ne kosin oba no so na atena so ehu say no onyem obebre because support bi anya dey every side and back thank you so what you say support bi every side because can be say oba no crack say I can onyem ada pa but be so oba da ka say we at obi you know say oba no pe wa na o wadre odinam and what you want na no ye baby I'm sick ni be man so wonyem ye na obo na mane na ni ji wan kasa wa nimo oba na ka che be man so onyimo o so wa missing the period me ba fine o bo na mane say wonyem wonyem missing the period one what you say o so ni ji ye ba baby a one ji and say o kan say message na ko fire na o hwe na o send ma na asoma no eno na man na ba bu yeah fine what you say I just say no ko do sidi mo man ti on mu ye just say ni say no me o jani jani say also ni kwaji but I was so when the idea was say me man is fear o obema bia ko hia obi na person ko tsa ne nchen a fashion team say enema bi say no obetimi ehu ababa no say no ti won mo live young girl or live better so high die e won ne niam so e yo no ane dia aye baby bi na penalty and o bo yes say me man pen kra me kan kra che me man no e so sure ba na say oba sa also pena ye fiti preko tra oba ne so ko jampi ko budo e ka so ne oba ne baba bra wo enu kwa bo ye ejuma to mo bo e ka we so na dan for o so ko to the bo mo study mu wiye obi e hu say de otie so you okay you jump in because when the woman money di me ka ko de akotsa oba ne so be man so na wanya de because assessing you na o de kasisem de coin because oba so hu ala ti da yesi wo kakra bi she sem na de they say that you correct you hotel straight because e no and you be na so oba na obeta ne de abata de ka sa o de onimu ana o so correct hotel na hotel no kwaje ye wanda ho no sia na down for no kwaje ne balance na wanje no Cindy what ye ne ska kwaji hotel me kasa asemi aye tembe se me nka point bi to say who say riase obi a won nkomodifo wo ho ana se bi obi a won boafo nkakra bi eden e wo aside be nya serious boyfriend ba be say nya se bi obi wo no ma list wo bo wakra na wa wari o ana o hwe na busua but obetimi nya humo bra eden ana o ka bibi kakra support it is a father say dey wrong go me TV so say mo iku say wo ukunu ana say wo serious person na wasan wo bi a bibi ni a eno de say ni pa na wa na wo kwa ko unko busa abema so relationship na abema so de wo de ko na ya da na ya see ya ka bibi to say girl boy ni mo again no free girl ni ho ti asem no uti e audio ni ya akwa ti say boy ni mo again no free girl ni ho wo ba ye no umma girl no hyen ti e o wo nhye no
Unya ne hye, uti demu didida, usole ye bibia, udware ye bibia. Uma nipa ne hye. Enti se bi we message bi saa ni mpo na, obusa na ye kasa. Nipa na che say oh, ebia nipa asimesi da ye den, ebo a me ma me ye say. Ana nipa asimesi, Nkomo we na ye koso nti na ma me testing ne say I miss my period. So home it is a wo be man sebi wo ye badwen ba wo na wo benya ho ntobo ase e wo so oba ne say e bia eye den na wotimi ko testing message ni sa na oba ne obibia wa ye den wa ka kire ba wo nya abotre na wo be ka kire oba wo ne ne te say sebi wo ya we say oba ne nyim abro oba ne nkan kire say onyim wa mesi ne period na so ka say on chese sen na ta gi am nim no no nim so ayo oso wa tu ga ne fu aga ni nti Jamaica have also what to fuwa sela. Mpaso na ya fa na ya na o ye de fa ta oba be tie wa. O show oba support oba be tie wa. O show oba support oba. Jamaica have also what to what to me pacho fe sima me na me get here. I say oh yeah they no me ninja am say jai. Jamaica have jai emwa. Na kila oh yeah na me say jai. Na say like me can be nothing. The can anya relationship asem. A boyfriend dey na make let me tell me pacho na make me kan TV ne so no. Obe ma o se o tutu nwa so bo nwa bo fie ko so ba ko tena oba so a boyfriend ka say me o be si draw so wait na say no dey buy no let me tell you the oba ni ye no wanya de say oba anyem na ne be ma tere waka che na say ko wrong no but be ma no mistake ni na fi be ma ne say so wo se wo ni obi e wo hodro jade tu bata ko be fufura oba nche na kwakotena bra say 1 month crumpa kwapa wo yeko be ma na hotel ho na wo se kwotena ko that was the best place for you to be there na ka wo se wo tena ho no mo na wunya adwin a odi be wo kwa ba ma sa ba ye oniema because wunya kwotena ba no so pe wo feel reluctant after the person wo ye hu bia wo ye de wonye oba so wo se be ma Ashas kakra, nyama bada kakra, no better than so. Me can crack so. The only person better na better. Me so about better so catchy. I be make a crown in catchy the da. As me, I would say, say me I go back and forth, get it. Mamuso asem. It is a wo. And I wouldn't have bema. And we prefer fresh relationship. What was that so called relationship mo? It's never allowed. I was say oh hele. Now won't tell who I say. Establish yourself, relax yourself, flow with the vibe. Nebeba. Because even any member, it's everybody in general. Once relationship move fresh. Now we say korafu from. We say korafu fufu na uko room na no do to fire. That means no do. And no na that moment no. O problem na bua wa ya konombo. Sa nipa no de ba be heali. Wa enti anu sa nipa no wo e be ya that moment nipa na akohia na be ya wo say nipa we dia me do no. Ba wo do no. Wo be heali be wi wo ni nsem wo be heali be wi na fe na wo be wo say Debbie. This is not the one I want. This is not what I called love. Inti so we feel broken hearts from a failed relationship muno. Men jump at once na man who sometime. Man who sometime. Nini say ya the one about the year. Relationship book crap I dey. Another time I say wadafo no only the year baako. Na ka se ayo doje ni say enye odie na na mopem we because go bet not support kaka from there. Like the love will come naturally. Yes. That's how we build love. Even that for you to get a best relationship, like Moon started with friendship. Moon started with be friends. Friendship ni yet tight. The more yet tight no. Odoni bemwa. Be flow. Normal. You don't force things. You don't force things. Inti ese we fi relation we de nyame adumo wo fi wa wo je dan ni nyama ni nyina mo ba no wo tu bata ko baby foforo wo change environment no when you skakura asa rent your dan when you scar rent your dan yes e bia na nka wo ni hwi wo na meka say when you stranded
wanya sika akọ rent e dan fa pebe sheet bia na awuza fokete ye toyi pebi na for sem na da bob ya he bob benya bob ba kwa for the meantime e bra ba hase me call me chrome me call rent da me too free akra me call back to me chrome single room and porch na me call je na me wo sika na me to carpet boom o ba me dia mu a me omo be sira me nyina o mehu o ba me dia na o be sira me a o be hu se entoma me ribo mi mu no eno na me de se carpet no so na mada kopim se me nyo obi oto mattress che me se go ra hospital be da wase what de bia nya mi sha no ntu wunsem oba na oba sira me o se o me be hwese na ho to wura me dem o se aha na woda tiraka mu what do me call next town ko chusu mattress a ope and the problem is that madam na to we be ma kete bi first na down for the so wadam fu no po hu say ti bia we na wo at least oye aduane kurampo na obeka o say dey bi madam fu bi say no kom o to na wo tu kwatena na so mi ke bia na wo be ma so nye adwuma o so be bi no so nye adwuma o say dey o ko to oba ne so na wa sa ba be hye ne so to mi fo no mama no fa so mutiri mu say so ko sha oba na so oba no si wa rent ni wa ye ya e bia no bi shechire bra no bra kan so obi shechire e tu to bo ana bia ntira wo ba bia e ka da de no wo hu say bia ono obi de shere chi no oboa no nti me ne no se papa bi ne ese ekodi e ho a obi adi no obi akọ ne da bi ba we de wan to ba akofa no world cup esi kofa no world cup e mema miesa na wo ko hu so ase ni we ni na omo nyina oju omo what you munyira kakra and oda build no young girl obe ti omunyira kakra no dey oda build no ho this it shouldn't be a news to you at all what you say mami busa was asembi yes ade Cindy yes say asem no ya asem ade kikiwa na enkodo oba dem so da yempo about to of no we be oh masa ade ko guide ko ade risk o ko sa ba de nya asem da o bia so nko bia so get it story ne pa so the tea story na ko wa yi asi wo no o da asem so ko be ka audio no ma we nya asem bia come live in peace. I will fear or be live in peace. But was said na person be ya ma girl no ya was said that go say girl no dey be oh tie mami ke be sure one so na we like I don't offshore brother no ma ko because that man dey to dey be so na me oba te na mo oba ko ma oba ni fo bu nye de emma o emma bebre nye de enhye ne so hwe obema o pese oba ebu o tia na o tia masa do your responsibility as a man oba wo hwe no wo man ska to aduane di wo man ska siesie no ho wo man ska to wo ye I so oba ne bre no ho asema o e say say dey no when say me bag na gira ho no na oba so ne be mate na o ka wanu akata because e ba na so ka wanu akata o ka wanu akata and na check ho e be wunya responsibility wa je na make wa ye wa she pop lose your hand na ma hu lose mo hand no na bo na ye ni mistake na ba na me bra go so na me ta say me break be ma ni mistake awon kakalaka pa ni say oba de na wa kwotana no oba no mum e ko eduma be hwe o tie story na sa no kan yes oba no mum e ko eduma e be because o say onye be cross oba manager na eduma oye tie oba no quarantine I say when you feel about new environments no now he's not doing anything oba no wa quarantine ina say feel a compound house na o dey say nine ma o dey utimi kan ba kra e dey e feel bi o kra dan ma kuma be say 15 obi etwi dia re ni ade enti so oba no ko eduma won dey go twi dai anya wo ba me nti eduma fun ye papa ni na wo na wo ye wo fie ho na what is that me ka fa kasa ba e wo ma baby e bi ke si bi e ni wa wa na e ko ju e fi ke si e me bi ke si pa e se sa so ba ni e be ma na u be si se o be ni wa na o yire ni wa wo na we so ko ye wo na we sa de friend ma me ko say into oba na nantina wono no one be ma ti wo sure into oba na pa brandse no o sta si ni papa mu a no pen ba me hwe asem na bia no pen but ancestors sometimes ni be man so tia wutimi ka che ne say oh menyem na wo da head your be yo no ano no e bia o ano dia oba bia oba bia aside say
any they responding yeah or person who say no why you ready say sometime or be taking responsibility say na because him say be ma hwewa na say wo gidi say o hwewa asase ne uti hwe ukunu hwewa obako test be ma foforo say o ma usika dabi uhia moa dabi ekomode o dabi thank you and ti say wo hwe no ukunu hwewa the plan yes and the second name na even at the first day because again ko only feelings be more ka dem won krampo no onje wo set na o meboa and yeah who say that max again no so your baddest to say oyo bi a onya kra na ma dia trenche wo dem ma won be say dem wo kra nche wo ba 2 days bi no be wo and oba bi so owo de odo e na onye obi a na odo no be de okra ba ne life nu kwa be do yeah it is a one bibi sana eye kasa ne ntobo ase na wo de kire obusa girl no say oh e bia say na mehu wo do me aka no kra kire me ba wo say wo be raise voice wo girl na ye wo te say wo na wo nkomba no wo say be kire say na ye boss wo girl ne dem a so no so be kire do person kire wo wo fefefu ani aka mafia meet mafia wo sama but they can there you can't be bossy at someone's room and nkwa there once you don't even go never be you don't pay you don't do anything and somebody